Nae, bedah ban motor kene sing idang sing ben jalan beno. Apa jemak gawe ben sejamaneng ni? Budi ngorto, betelah orto ling bidang. Budi mekedeang budoh kadene dini jalan-jalan. Jaga besik kan bon paling aneh jemak gawe sejaman to. Engken man. Siapa yang takkan marah bila ku pergi kau tak di rumah? Salahkah aku bila ku cari pengganti selain dirimu? Tangan telolengan 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 tang 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 dit. Yen kita gendenge artinya kan cocok isin kedut teman. Gendeng itu cocok isin kedut tang adini. Kengkene ne nang apaan beli ni kedut tang. Aduh, sadal tuh kedut tang. Apa aja nih. Nyoman mar makejit teng. Makejit ngene. Tuh makejit nyoman mar. Angkal tuh kejit nyoman Kejet yang kengket tuh nempel yang raus beli Tuh iya nak mula ngalih di samping jet Padah deket tarago beli. Nah jak kang wang sogok motor beli. Nah kene benar. Ada ni sujati ini nak sing bedah sing ban motor beliau. Beli kan nak berusaha ngalih perhatian nyoman katanya nyomannya. Nyoman ternyata orang baik-baik nih nang. Beli wayane. Dek kita ngerago beli wayan kal ngetes tiang nak sing cewek murah nih nyen beli wayan tiang nak nu menghargai seorang wanita pangsing cara raos nake nak luh orang ngai woge sujatene nak wani ngai woge biasa tuh raos naman nak luh mula ngai wog di keluarga yen pelih ban iraga wani ya Lemek kang nak luh yen sing iraga sebagai kepala keluarga bisa bakal ngena kang ukudan jag benyah bana keluarga uli anak luh sing ada ketau de nyi mereka ke kepantinget nes nyen sing ada ketau mulo men kengken nak wani ngai woge kalau nak luh ning aba woge mula kono toto en ketau yen nya mulo nang wani mulo ngai woge neng wani nguwog malu begitu neloh hentas ngabo wog nya yan wog itu yan nya kadang nak wog apa miyaga ngerti maksud beli sing wog gitu berarti nyoman yan ngeras nih ampun ngejek memargi nah begitu tang Belum ditiang dong. Wapan sampun persamuang ngaturakan bakti kelawan gulut. Dua nang panjang kesami sampun pada ngaturan bakti majang ngareng paling ucuk dewa. Mangki siapa yang kita dong menawa tu anak sir laksana kumaro. Buih menawa puniki putran cukup dewa sang laksana kumaro puniki rau. Wah yang mangkane nak antar. Nah. Waduh. Wah, ngadeg nana laksana kumaro poya. Waduh. Puniki putran cokori dewa sampun rauh. Nonok laksana kumaro kadang apa? Para warden tu amin tu ajar-ajar lawan sire sang makayatina warak lawan sire yerawa. Jeneng putra naji sayang dewa laksana kumaro men kengken ni dewa nuna saja majang ngering itu porano ditudi peseraman maturi dewa kape ngaji. Sabun nikau tadi bos ajin juga dewa.
Singih pakulun yayah ingulun sang Kurupati nganiku. Mopale hajar-hajar sire sang Makayati di kape mulun. Aduh. Aji Agung sapunika kadiatur Hidayana. Puniki teh wenten peplajan sane kecen ring titiang oleh kita sang Makayati. Uyati mepi kenoh pisan tan pocol aji ngicen titiang jinah bekal segede-gedene titiang nuna saja iri kering pesraman sapunika kadiatur Hidayana. Tur maning titiang boleh ranking niki. Boleh ranking pertama tuh. Puniki cirene Ratu Jagung. Wenten cecupu manik. Sane aturan titiang mangkin. Adiah hidup perano. Kadido. Sang Samo sareng sang Bimaniu. Asiki ciana cucupu sareng kalih kasa punika. Ini belok nih Samo kelawan Bimaniu. Aduh. Mula duag Ratu duag. Wikan Ratu mula wikan. Putran sang Duryodana. Orwawu samangkana garjitu tuas nalare sira Kurupati. Waduh nanak. Yan samangkana manubagya sira ya bapa. Kewala mangkin anak. Atangnya poya te kita. Iki kita ngawarakakeun ikanang cecupu manik. Kadiang apu isin ikanang cecupu manik. Jeneng Laksana Kumara anak Bukul Dewa. Jeneng orang cecupu manik. Hadiah hidup perana menapo isin cecupu manik kedo. Nang jani bawasan tekineng bapa. Singih pakulun iya yakinan itu. Ingulun sampun angurukana. Sira Samo kelawan yang Bimaniu oleh karbut di kanang cecupu manik. Metemakan wong pawestri listu ayudaka. Yantan salah menawa teu yeki cacupu manik mesi kanang wong listu ayu dakat luar kadi cacupu manik sire sang Bimaniu. Aduh aji sapunika kadiatur Hidayana. Titiang sampun sekala kantan ngemangihin cecupu manik sane picang ring ide parano ring Bimaniu kanthi ngerebutan sareng sang Samo ri sampun kerebut raris ulung cecupune punika menados anak istri jegeg pisan yanten iwang antuk titiang Ibu Bimaniu ge nampun poleh ne jegeg napi malih titiang jak dileweh jegeg ne ken nikau yen manah titiang Ratu Ajagung sapunika kadiatur Hidayana. Waduh, manu bagyo ye kiyayat. Yan samangkano. Anu sanyan yayah tu lama kana mau berukut. Isi ni kanang cecupu manik. Mangkenak serah kakeno kelawan siriya bapa. Yan mangkana enak meki ye kiamet. Wah, mangki sira ramu. Ayo bapo lama kana mawuruku mangkian-kian pinungcang mari kanang lemah ingih jak pantega ngeratu rikiring tanah ke mangda jakti-jakti uningin sapu napi sujatene daging cecupu manik ke puniki yan mangkana enak cerak kedelo ingih karatu wantian pinungcang mari kanang lemah ikanang cecupu manik Pacario. Waduh. Waduh tuh.
Beteng ikanang jagat rayu. Madem akan dadi itu. Mijil ikanang raksasa kabeha. Waduh. Wah, melangkah. Waduh. Semua karena rakyat itu. Uruk hadir. Ingit jaga ambil senjata ini. Raksasa ni telah raksasa ni mulai ngerugado mai kepuri. Ngut aturan para patih banyak kemekejang. Apa nyemak senjata? Oh ini nawagan titiang. Banyak bau dana tanda mantri sareng sami. Jaga ambil senjata ni. Padaman punitki pada raksasa ni ngerugada meriki ke jagat Astinapura ini lurus. Aduh, lawan. Ayo tunanu perayaan tu. Kapan tunanu perayaan? Hadir para tamu enak. Aja doh. Duran doh. Aja sembawa, duran sembawa. Aja kulan. Aja tunanu perayaan. Adi kapan tunan beriada enak kemarus. Oh, anak raksasa. Waduh, yang apuang sanak semua. Enak katakan. Mungkin enak dari mana di kanang warisaran ulu. Waduh, Oratnyan kita mangki enak dari mana warisaran ingo.
Orangnya. Oh dia ngapu gitu, dia ngapu. Oh, rasa dia tu. Ya, orang ya. Oh dia ngapu gitu. Oi. 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 Aduh. Raksasa paling murah mak liunang. Itu gue sangka lah rago asal subuh dasar negap yang hijau lakun lasan makresya kan bisa katai bang tanggal do mabot jajo kane Nah jajo kane boy sabler pulun boy gedag je wasangan nih. Yan bungol melangin nah. Wong lungu ingat teko ingat teko ingat teko ingat teko ingat majalan. Wah mungkin mandro tumben sing nendi. Wong lungo ingat teko ingat teko ingat teko ingat teko ingat jalan. Apa nih? Rudal nih apa? Kemudian ngadi cara barangkak nih jumah nih oh. Buh panglet nih yang gede nih. Waduh wayah nih. Ya nih man ngene nih nyoman nih jag. Pulas nih nyoman nih. Kengkeng ngalih nih. Ayo stop. Stop. Jari-jari. Bah. Nih lian nih. Senjata yen serot nih kene-kene unen-unen ide betaro nih. Gampang gitu. Nini peringat lungo ingat teko ingat teko ingat teko ingat teko ingat teko ingat jalan. Tumben sing nyaw. Nini peringat lungo ingat teko ingat teko ingat teko ingat teko ingat majalan. Aronya Wah, ini dudu nenen senjata. Nana bin mau pating main-main. Nyen dia nengang senjata ni dudu jani jakalalis nas ni kemu jani pangtawan.
Nonton sido pejak sekana nang raksasa bersama. Raksasa punya tegja mangkit tanah laran tuh. Mangki kana ngapui mangki. Enak dari mana? Wong wijilakan di kanang kui, mangke wijilakan di kanang kui. Waduh. Ulu kadir. Waduh, koyan kita mau. Pojok ikan ngapui, mangki matemakan naga. Yeki dalam mana ni kanang naga pasu? Yek. Ya. Ikanang naga, mangke matemakan winatu. Duryodana poya kita mangke tanang laran tu, ikanang naga tak. Sang seguni mulai meredideng ya timpal benar-benar tomblok kau. Kalian subuh di kalian nih masih ke kalian alih kau. Aduh, nih bawa kejang dasarnya corah, dur ya dano dur corah, drone dur masih corah. Seguni yang seng nih, angseng dua hebdek yang kena menagih man, mesiat nagih. Ini nak nyentuh apa dane melajah ditu di peseraman melajah mekerang melajah nelu yang dini len di Korawo melajah mekerang ya melajah kalau melajah mabuk kerang yang kena menagih kepang bumi lung nagih dini angka sulit bah aduh ini ben merah tuh
Aduh, Kengken jingut, gesah adici. apa? Pedih bahasa canot. Apa kepedih Kang? Tuh maro, ada dagang kokek-kokek yang di Jabo. Dagang kue-kue yang kengken Tuh dagang kokek-kokek nih senda dipedin ben bungut not. Kengken dia. Dagang kokek-kokek yang ada ditu dagang kokek-kokek nak tongos parkir tuh kagetang. Jog mau medeh yo. Men mah kengken mana? Iya dah bapak pedih-pedih itu nak. Ini nak ada peraturan ada awik dini pedagang kokek-kokek mulai nak bawa orang tongos parkir itu. Nyak maya kerja sebesing, nyak maya kerja kabang tongos dini pedagang amun sing mekat li dini kagetang. Mengganggu anu dan lalu lintas ada ini kagetang. Jensing gitu jaga gedak basan jaga orang kan beliin dia ada di penitia dini kagetang. Main game mana? Ya pak, itu bener. Ya nanti saya akan bayar. Nak ini, yang saja kamanya kini bener nak beliin saya nak sengbani, saya nak cerik pangsing yang saya alpako kan beli neglekan. Jadi kini bener yang kalmanya kokek apa dane dagang kokek kalmanya iuran nginjak percis, nyak beliin saya bayin kagetang. Sajo gitu bener. Ajo. Gede di mana tuh? Apa gede ceni? Cuma iya jak wanen. Dan pas saja sana mu alih belimu kita jam berenang. Puih, wanen ketu dagang kokek-kokek nene. Kaku tang-tang. Sangga ngatin camaro angkal cang gesah. Ijai lakoni melom no, cang pangsing jangan wang kita dah di rumah cerik gitu kenal cang. Terpaksa cang orang kin melom, melom kengken. Halnya melom saja bertanggung jawab nih dari panitia apa kengken. Wah, lemot cenik kemundur nailah kakau kalangano. Dagang kokek-kokekan. Mereka dagang kokek-kokek nih. Memedih ngawak. Nangtang gede murah batu lepak. Saja nangtang gede murah batu lepak apa ngin? Ngin bani. Hai, dia kena. Mabat main ngedeng keririan kin kakau dagang kokek-kokek kan jadi pentir kokene. Saja sinyak maya yuran. Hah? Sinyak maya karcis. Kengken. Kengken nengil dagang kokek-kokek nani na. Bungol dagang kokek-kokek nani. Yen bokal sing deman apa adane kena anak kercis jak sud madagan dini. Ya. Waduh. Suk semua. Terima kasih. Waduh. Uyang-uyangan aduh. Bagaimana bos? Apa bagaimana bos? Belut benci. Uyang-uyangan nas kagonot. Aduh,
Mungkin tu bencol di bungut cilam. Ken. Tuh. Bungut ne Ken. Tuh nek beten bencol bungut ci. Dibi kadung pantag ken mok noman ci Sing ken belur sing ada ken. Apa ci den mang deman ngai-ngai gitu. Ini nak bencol dibi miya kan jamu noman ci. Oh gitu. Sing jaulian maro dik-dik ken dagang kokek-kokek ni ci tuh. Mari dagang kokek-kokek cenik kok gitu. Nik bah. Tangan kiri kosong on kakau becek kakau cepuk kan dia becaknya pinang. Sing ada artin dagang kokek-kokek ne tuh. Dong saja ci sing borang sing ken belur. Oh, asana maro. Cik lapat-lapat itu si dagang kokek-kokek ne sing. Sing ada kemu ta. Kene uga maro kakau nak man bu. Berdebat silat lidah aja dagang kokek-kokek ne. Hei kamu dagang kokek-kokek yang gini kalinya maya kerja sepecing. Iya pak kalau bapak ya saya mau membayar gitu ne. Oh kita buat dia. Wow. Nona kene bos aja cikalnya manya. Kene bote ni ada tukang duduk ne adin kakone sangut kaketan. Ni sangut yang panuduk yang itu jak judat na asal maya tu sangut bang. Nah kene jani kako nak boda di panitia. Jani ji jani bendahara ne ji nuduk eng puadane dagang kokek-kokek ne tu yurang. Muna Kene ya betul aja bangkau canjak dia banggai ni kita padah ni dayan lemong mula seling. Dia tu sampun mawuruko yeki karena ori karaman ni kana ngeraksasa bersama. Begitu raksasa bersama. Ingulun sampun mawuruko. Yeki senjata wijaya capodanu biparaya amarasta akana poyata kita bersama. Acariu. Waduh. Waduh. Wah, live. Waduh, live. Wah, live. Wah, lapu blesat uniki para raksasa itu. Yan mangkano enak. Tuturi lampas siri raksasa ini aja gepung raksasa. Oh ini miring gepung raksasa ini gepung. Wah, pakai itu bening gepung. Waduh. Kenapa? Winursito mangke ari lampah sirang Bimoniu. We para yang muliking mari kana ngamer tepura. Tunyo putih wayata tunyo ngapa sedang tawale oh inggih dia ngarat mangke nak jungu gerijang siraya bapo sang danan dayu inggih ngiring mangkin tangkil ring ido anak keling sirido sang Arjuna punika wajeni ratu iyo inggih durus
sang jaran wawa Aluh nanakku ya tuh. Uduh nanaku sang Bimoniu poyate kita. Kadiang apa para wertin ta minta ajar-ajar lawan si resang mah kayatiana waraka kena kelawan neramu ya Bang. Jeneng sang Bimoniu sapunika kadi baos ajin cokori dewo. Men kengken ni dewo nuna sajah ditu di peseraman majang ngering itu sang makayati nang matur kapineng ajining sapunika kadi baos ajin cokori dewo. Singya yakin ngulun kesamana kena ya kirana kena dadi teu kitu atawan-tawan tangis kadiang apa enak mewarah po ya teu kitu rumu ning adi dewa jag saka tangis adi tangkil kapineng aji mon kengken unduk kenang matur dewa kapineng aji ning tuh ratu matur ide aji ratu singih pakulun ramo ya bapa sing salulah ingulu ratu aji agung iwang uyak di pemargen di tiang ngaji sapunika atur hidayana dadi kita ngawarakaken sing salih kana ulah kadiang apa mon kengken adi dewa di ngaraosan belih penglaksanaan dewone nang matur kenajine pejah yeki kagos sambo Ratu Aji Agung padam puniki belen di tiang sang samor Ratu Aji Agung iya siapa menjahakan siri sambo waraka kena kelawan siri bapa menawa te dewata menawa te buta kalau menawa te raksasa enak waraka kena yeki bapa anta diperaya menjahakan amagutkan bira kau yanananya ning nang matur kapineng aji nyen nyedang rakani dewa sang samo merupa dewata merupa manusia sakti merupa raksasa merupa buta kala aji kal ngalih aji kal magoten mungkin mirip kesaktian kewisesane sapunika kadi baos ajin tuwa dewa tapuan raksasa tapuan dewata tapuan buta kala nenten ya dewata nenten raksasa ten buta kala Ratu Aji Agung iyan mangkana siapa majakaken yek kakan tesama meneng geto nyeneng madameng tau ning Naratu wene ki ngulun ni ngulun dah majakaken jaya pasang aku Didiang nyedang len didiang sang samo sapunika Ratu Aji Agung mamet alugra apura didiang apura ya ori wawu samangkano dadiet mabuteng sadnyan sire sang Arjuna rodo dagdo sawuri kacariyo apa gitu amejakaken kakan tesamo mangkano kadiang apa sawetaning kita mejakaken kakan tesamo enak matur lawan bapan tekayu
Singe pakulun bapo. Hari sada kalau ulun na minta memuit lawan sire sang makayati. Ano warno gerakan nira maka ngaranca cupu manik sawiji nurunatan wana kewala dumana kena maka ruang sana kimulun kalawan sire kakak sama. Dadi ya terinebotakan ni kanang cupu manik. Tiba mari kanang lemah mate makan. Wiroso sadnyan sire samo muangi ulun ni bitanian rebat ngadakaken yudo makan bapo. Aratu Haji Agung sapunika kadiatur di anak. Sapuniki parine kane sampun kebaos titiang puput tamat nuna saja ringido anak kelimsir ring pesrampan. Dados wenten picanido merupa cecupu manik kewanten wanta kasiki. Punika kocap mangna titiang nuenan sareng kalih sareng belin titiang isamo. Risa sampun raris titiang mepamit sareng kalih makta cecupu manik kasiki punika. Mewastu titiang megarang laris ring setengah ing pemargi ngarangin cecupu manik ngerebutin cecupu manik kepunika. Yen sapunapi kaden ulung cecupu manik kepunika dados anak istri jeged. Punika raris garangan titiang sareng kalih duaning besnak jeged garangan titiang. Mewastu korodo yakti manah titiang sareng belin titiang dan sido antuk titiang amateng kekerodan titiang. Mewastu padam raris belin titiang sang samo. Belin titiang padam mana kejegeng punika dijau kaden lakun Ratu Haji Agung. Ampura pisan titiang dengan Iwang pemargen di Ratu Haji Agung sapunika watur ini anak. Yan yukti sir yayah kelawan ulun enak pejakan ya kira nak gadi. Aduh Ratu Haji Agung yan wadah angkat. Jak padaman titiang sareng san titiang padam sareng belen titiangi samo sapunika Ratu Haji Agung. Wari wawu samangkana doa dia temat-temakan mabutang dakat satnyan siredak kacario apa pejakan mangkana dan kita ang warakakan menjakakan hiulun biparaya menjakakan kita mangki rasanan opan kita wus ang menjakakan sira samu amrek suka ning awak tanton dilaran moden wasadi waduh wah ratu dah kece aja kan aduh nanan waduh hai ngoyong ih ngoyong uring ngoyong sing dadi uring ngoyong ih ngoyong sajane betuwo man gerak gen gede bayu wenuk yen betuwo tawang entut ken kokuan ken nu hidup kena ke gede je ke walau nak bayu benuk sing nyana aku matakon ken rejunau ken alo ke ngai cecupu pada ngai panah aku matakon ken rejunau malu
kengken tuh kanti bulbul yang pidan ngai panak pangado panak jani tepuk keng suba gede jak matiang panak aluh san ngai panak aku aja nang liung lah panak tayen sing aku nguelang panak saling jen aku kamantek nguelang aku sing tayen panak aku aja nang beh sing cara panak cie jak bancih gitu banyak aku angkatan darat ada Gatot Kaca tuh angkatan udara tuh angkatan laut ada Wisnu Segara tuh jang aku ngelah panak tuh tentara nyang panakku sing careci mesekolah panaci lagut ngematian timpal nyamo lagut matian tekun dah sempapan pragat memedih careci bin panak jadi matian lu kadang cingai panak jadi kene bete oyong boy mana aku kan lusurin jadi masalah nih de jegang saran tindak uang pemina sajaunya nih bimop niu beli tuh jadi unuk tuh jag ibu ngoniu aja ke isamo obsek bango cecupu berarti guru nih blekot nih lang tetesan mulai cimalu mulai oren mulai sing tadi kepanting itu singan mulai Yan mangkano ana doh beh ini pemadan Rejuno pedih masih misi ngiyak halus masih ngiyak tuh jadi bolen diang tuh jalan jani kemu tetes ke pesraman sujati nyen nenek belih nih apa saja ibi meniu belih apa gurun yang mula belih jani jalan kemu ke apa dan ke pesraman ingih yang nage sapu detail titiang ngiring ratu niki wawu becek aja dengan ratu cara bubuh hongol-hongol kene duwag masih mau pikayun masih tuh dah ingke nang jalan-jalan iring yang dua gung ade aku aja neng kene sing sombong aku meme jalan-jalan dolen ini durus matang penawa kene oh kare non ero rajo lagi oh sakeng udayo wah tuh Duryodhana itu adi dini ada Cina buah no Bimoseno apa prayojanan tuh datang merangkai iya aku nakal ke pesraman menjigal kijau ingulun juga lu mampah lu ngeng mari kanang pesraman oh tekan cikal ke pesraman masih yuk kemudian kal ngali gaji buah dia ngali gaji ingulun beparaya unyuk rasakan sang Mahayati boy mudiang ci unyuk rasa kapan sire sang Mahayati bobok ade saatnya nira oh bobok sang Mahayati yuk adi cibanding orang bobok anak ingulun sang Laksana Kumara paweh ikanang cacu pumanip di dekap sire sang Mahayati dadia metemakan raksasa angerugado mari kanang Astinapura waduh tuh patuh masalah yang itu aku gitu masih nih Ibu Moniu miyaga ngajak isambo ulian megarang cecupu besik jak kapla anda si sambo matiang ken Bimoniu cecupu dadi nak lu jegek megarang nak lu jegek bo pun nak truno lantas yang lebang nak lu jegek sing caling pegiwang pojak pas benekin pedano boy mula dua guru nih yang itu ini ya betulnya artinya jadi
Nyen kal mencelap ke peseraman malu ci apa aku. Kita baca dua ngadong-ngadong. Ci mencelap malu engken. Ayo mangkano. Bareng-bareng, nana kita bareng-bareng. Wah yan mangkadai na. Waduh, masuk berkana bersama. Waya dia puara suara. Waduh. Ni Rano, yo, siapa kita? Aku warga dara. Nang meriki dumun Rano. Aduh, engken ni. Mai. Ai. Kacenik ngong bajun Rano pok nih. Jag wanen kene adi. Ayo lepas kena anak. Walunguh kerumukun. Opo perayu janan tu datang merangki nak warakan. Dia ngojah kadi bawa sido perano cening. Sang Bimo dewa apa alik dewa mai apa tujuan dewa mau buat nang maturkan bapa. Jak kene cening Jagui roso ada yang ngerau kemai ada yang kengken unuk kening. Wakulun sang Mahayati pendek kata tu maturkan sang Mahayati na. Ini na. Sang Mahayati kone dadi gurun sang Bimaniu. Tu anak aku anak Irjuna. Isamo panak Kresna. Jani subuh madan tamat, parano ngicen lantasan ijazah merupo hadiah ne madan cecupu manik. Kewalo ilaksana kumaro icen parano besek. Ibu meniung ajak samo besek ajak duo. Kengken sujati ne kayun parano Mailon parano memurid. Gede mirip tomok ngye ilaksana kumaro. Hah? Berarti Parano menganak tirikan murid yang hitung nukai. Ada murid ni sugih perjani. Len pekayu nang Parano. Aku bertahu di penawo mulut lemah lacur-lacur. Di korawo mula sugih-sugih tu mawe nang Parano mailon-ilon memurid. Bueno di subane lantas ke di tengah jalan. Parano sing nenman memaca beritahu. Ibu meniu ngematiang isamo. Ulian megarang cecupu manik. Cecupu manik itu dadi anak luh jegek. Kengken kayun Parano tu. Banyak je nak teruno megarang nak luh ini jaban Parano ngai nang banyak je mati panak akui ibu meniu ajak isamo. Pangsing je ada murid duli penawo mai tanggil si Parano Kita kayun Parano ha. Urang. Tu mare bantas. Bong baju makiyo teng benyap nyalin Parano kaciyo teng aku nyan. Waduh, nanak Bimasena, yan mangkano ade ujar. Salah dente penaku kelawan sadnyan ciri bapa. Siapa senguh tu? Mapelenan ikanang sisyo. Yeki Sang Bimaniu kelawan yang sama pangtawang jeneng. Tu madan murid duang. Mawenan bapa besik ngemang cecupu manik.
Sing perlu bapa ngemang kedua, apa bang bapa nak subuh dua murid deh. Ya diastun bapa sing ngemang ranking, ya diastun bapa sing ngemang biji, murid deh subuh dua tuning, tu cirin murid dua. Yan murid deh belum patut ya bang perkenal banyak yang belajar. Gitu isin pesan. Adi salah terima dewa dia. Sake walau bapa nguji. Apa saja ya gang yasa gang godo isamo kelawan Bimoniu. Berarti ya Bimoniu sing bisa dadi munut wacanan bapone. Jadi bapa ngemang petiwimu kadi angan ikang manduko para kakena awaknya ring sumur. Kengken carane cara katake pangsing kantit lago ngale kata pang kata ke ngale lago pang kedimple kang pang kedilelasan pang kedilelipi. Perlu janit lagone yeh ne pang ning tunyung ne pang luung mentik pang mebunga buene yeh ne pang sajening be pang liu misi sinah sing kuange nyening patuh cara murid duang yen subuh duang murid bagus sing kuange nak bajang-bajang ne dot tekin murid tu nyening mudiang nak lu kau ukut dadi garang ajak dah dua sing kena bener nerimo gogodaan bapa ne yen kecil. Parano kene ya batena daliu parano nyatuo kenaku mau bukti supo mati jani okan aku ne pianak belin aku ne sang Kresno isamo adane kewalo aku jani naskin parano yen nyidang parano ngidup pengisamo aku sing ngigen kewalo yen sing parano nyidang hidup pengisamo susat kengken kayun parano aku ngide tanda tangan gen parano kewalo neangon tanda tangan aku ngide pulpen niangon parano pulpen senjatan parano nemo tamu ni ada kertas putih ni tangkah aku pindah ke kertas putih dini nyen gue tenyana pulpen parano inget waduh yan mangkano kadi sojarto bapu sing dadi ngedong kayu ni dewa nah keto aja kayu ni dewa ni keto kewalodonya ni dewa nyeselnya nah wah tanah kenang siaku munur setapak kalinganing kelawan wong wardo wah yan mangkane nak waduh waduh dah jadi do parano siapa katon dente siapa kasenguh dente pagawan dipta murti menurut wineh iya ki kakan temarut sudo narana Ratu ning waret woi
diang ada anaman dini wanaman anoman kengken anoman dini di adi beli dini kengken unuk siapa kasenguh dente Bagawan Dipta Murti oh dong ni beli Bagawan Dipta Murti iyo kita natan maweruh hari siptani ngulun menyenawang yang tuning orang kita sih lun betawang tu tujak beli ni tadi menkengken kayun beli sujatin itu wapan biparaya ngulun namin tonakan karaman sira wang sanakin kuru bersama oh gitu menjani isamo mati kegen ayo saneko ingulun beparaya ang uripo beli kang uripen yogyo nana yen po ketemu na urip-urip jani isamo ni panghidup nani natan maweruh iye kian wah nah pakai itu bu dah mengkengkenan meh ratu ni jakaplak Bagawan Dipta Murti tu sangano melatas iya nanang nak mula kedo tu sang penawo mapan ide sang penawo penertian dewata mekejang tu dikengkene sang Kresna mintonen semeton idone dikengkene sang Dharma Wangsa dikengken sang Arjuna mekejang tu nak taen tu nyan mintonen tu nak saling pintonen waluya cara lipi gadang lawan lipi kobra tu nang nak jak saling kilit oh gitu nah dikaget ni nyotot kadet tu nyotot gitu mah tu mawin nanang melang pesan dini boy raga bakat buka uruk yang ngiring anak peratnyan sangkali raga yang dadi bon noro anu mitra mangluwe kanu wara guna marukur yen raga mesuwitra sing ada luwung mesuwitra ngajak nak dua bedek-bedek kekenean ken kebisaan nang ajo tu dah kita masih nanang kencang noroane sih mangluwe kaken sih ikang aton ayo yen ale sayang mungkin ye sayang tekeneng apa adane kuranan tekeneng raramu nu masih sayang tekeneng piana sing ada ngluwe kang sayang kapin piana sangkal cangide ke nanang do nanang yen pati ngupet-ngupet cang diang nanang ngupet ci nah gitu nanang masih sing demen keupet tuh sangkala jani nanang nawagang ngering idodane sareng sami sampunang di tiang upet nyen rawuh iriki di tiang aturan ayah nyen benjang pungkuran wenten nyen menawi tegalah malih kiriko di tiang jagung lanturan ayah di tiang mangkin puput dan rawuh iriki kelungkung Semarapura kirang langkung nunas sampura sapunika tiang lungsur mau pamit